Nisa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ninawekwa kana kiwiro chaku kiende nesa kuvikava umundi ni wathanthatu wa matukio 19 mwei wa 11 mwaka wa 2022 ciungamire saa 3:30 masaa mabilika ya umeloni wa swa masaa mailu mako manyithia kwisela Vilingi ni wa Mauvoo mawala makitika muthenyani wa umundi no tukavikia na kunena ni kwisela ile 3:9 namba utumeni mukuve vatendi vi ambia na Ndeto TV nengerele mawoni makuyulwa Mauvoo mwethiwa ndio nengerelia ungwa ndateka sinyiva miongo ina na ndeni wa mitandao yitu Facebook ni Mutongwe TV, ndeni wa YouTube Mutongwe TV, Stock FM official, subscribe channel kitu cha YouTube na ndeni wa Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kido kuna hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo. Tuambe kuona amwe kati wadatu manengete wito utukoni wa umundi. Ala tukumbanesye ni vamwe na enendi kuendeka maliani na itambia kuvinduwa kwa katiba. President Ruto kukanya alame utumia mbesa sia mwene nthi na hii. Serikali ya makuweni kwa dhana kumandhia aimi soko nzeo. Na umundi twena livoti mwanya yulu wa ukono wa corona kuya kitui. Vilingi Wa Mauvoo ni na udhocha yuni umanyithie nitwe ERASTUS kithuku wa NZOMO na ke Sharon Ndinda alula Mauvoo kwanzia ya meko na tuyambiani kana director wa ikundi ya kutetea haki cia mwenendi ya Haki Africa Hussein Khalid ni waweta kana yetambia amwe maayumbe kwenda kuthacha mutatala mbungeni wa kwaliula katiba na kuitikilia president kwikala utongoni mbewa kilungu cha miaka 10 uyailite ayase kana Kenya mailite uliana na maundu asuka na muvango usu. Khalid ni wasekana katiba ka Kenya nikaleta onengwa daya na uneni wake wikwatwa mbauni muteti wangaleko ya ulainde muto ya Uganda Robert Chagulanyi kana Bobi Wine ayelesekana ndi ya Uganda kavindani kala ya atatie kwa liula katiba enende ni maumiye muno na kwasya mali yo valangwenda Kenya mali ane na muvango usu. Angelina Mose nilivota witu kuma Mombasa. Solidarity forever. Solidarity forever. Mainena kavinda nekala Haki Africa ye muthokete mwana harakati vamo na mutongo wa ngwatano ya National Unity Platform Robert Chagulanyi na ula wisikie ta Bobi Wine nimeenda enendi vanthi ya Kenya mavikie kuleana na itambe yu ya kuongela kwa miaka ya musumbi kwithwa utongo ini kwa kila makueta kana yaile tena enendi nimalete kunengwa akiyo ya kidemokrasia ya kunyuva ndongo ya wendiwo ethiwa ila yutongo ini uthukumi wayo wina amendesia. We cannot allow a perpetual presidency because we know the effects of that. We have seen it in Uganda, we are seeing it in Rwanda, and Kenya cannot go that direction. So we are urging Kenyans to resist any such attempts. Any individual in power for more than 10 years and he feels they need to continue still being in power, it means that that individual is incompetent and that they cannot deliver their mandates. Because 10 years is more than enough time you need to express your development plans for you to... So do not be woodwinked. It is you and only you, the people of Kenya alone, that can retain your constitution, that can protect your constitution. Of course, we continue to tell you that defend your constitution before your constitution is too weak to defend you. Director mnene wa kundi ye ya Haki Africa Hussein Khalid no kuwetakana mwanyane wailete eke wandongo ila ingesi na meyama kusumbi kandi ino ya Kenya vala wathingirila kana katiba nekailete kunengwa ndaiya na musumbi kutongo sekwa kilungu cha tamu ile siesioka. And there is a reason why you have term limits so that you can allow others also to get an opportunity to lead this country. It's introducing fresh blood. It's introducing new ideas. So we are saying as Haki Africa, learning from the experience of Uganda, that we shall resist any attempts to change the constitution, to remove
the presidential 2-term limits. Kavindani kau Bobi Wine wawetakana kavindani kala nthi ya Uganda ya vinduye katiba ni kwethiwe na wasio munene nthi isu vala ene nthi mavikie kwasia mali yona angikutiwa ni thayu vala wathingililia ene nthi mava nthi ya Kenya mavikie kuliana na muvango usu na kuukitia katiba kanthi ino. Right now, to our brothers and sisters in Kenya, I don't want to speak to it. I want to point at it. I don't want to use so many words. I want to point at Uganda. We experienced it in 2005 when General Museveni moved through his proxies a scheme to change the constitution and remove term limits. And when it was time for him to be held back by the age limit when he clocked 75, he once again, through proxies, moved a scheme to change the constitution once again. Of course, he did that with a lot of impunity, with a lot of violence, but he did it. What does it show you, Kenyans? That is how it starts. It might start like one errant MP making irresponsible statements. And yes, some leaders might actually come out to deny it. General Museveni, while he was being interviewed here in Kenya, he said, certainly not, I would not rule beyond 75. When it was talked about that he was intending to change the constitution and remove term limits, he dismissed it as idle talk. But ultimately, you know, we lost lives, we lost lots of resources, all in a bid to change the constitution and maintain himself in power. Uo kakavindani kala ikundi ye ya Afrika ye muthokete mwanaharakati kunena nisya maundu meko ni vala maweta kana vena vata wailembete Afrika ya umiloni wa sua kuungamana uwe na kutete akisia mwene nthi vala Bobi Wine wakathi ya nthi ya Kenya kwa kuungamana yake kavindani kala ona vingitwe. We are thankful that we are not isolated by our fellow members of the East African community, our brothers and sisters. It is not the first time. Kenyans have always stood with us. I am alive today, able to speak to you, because you Kenyans started protests that spread to the world over, and those are the protests that pressured General Museveni's military regime to release me from the dungeons where I had been detained. Mutongo yu atianie na imwe cia ndongo ingwatanio ni isu ya National Unity Platform vala waelesekana manai na kikalo kimwanya cha maundu ma akisia mwene nthi kaunti ni Elovi kwa mano ila makuwetakana nthi ya Uganda nditikila yitwa iwa nthi isu. Viva! Viva! Viva human rights! Viva! 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 Ngilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ni muvea anji na tisongana mbele kana President William Ruto ni mwachakana mbesa sia serikali ila ibadhi ya wa maendeleo ni selete utumika undo uvailite kavindani ka Ruto ni wakanya alami okwatekana maitumia mbesa sia mwene ndi nai ayathana kana ne makosa wa matambia mai makimeo President anena kavina kala watu ngwese muvingo wa lelo wa kuma mtwapa kuthi Kilifi nake Joseph Kitheka atubadisia livoti kwa withiana. Ine na kavindani kala watongwesi atongo yangi ma serikali kuvingwa mulati wa lelo munene wa kuma mutopa kwisela Kadzengo kaunti ya Kilifi. Ruto nwakani mundu wondolo kwisa ukwatikana itumia na ikoti wa mwene nthi kana kukomaniwa na mio ila ya elite. Ruto nwautakana ilo viesi wondi ile vaniwe kuthukuma mwene nthi nonginya ikathukuma nikenda kutwaisya nthi ii nambe. I want to say very sincerely that we will partner with you, we will continue to work with you. And as a leader in this country, I will make sure that every cent of the resources that have been made available are used properly, and nobody is going to abuse the resources that have been put in our hands so that we can develop infrastructure to build opportunities for the people of Kenya. Lelo uno ni kusovu kilomita manana mamiongo 5 ukwatanye Malindi, Lungalunga, Tanga na Mbangamoyo witho ukwatanye nthi ya Kenya na nthi mutu ya Tanzania nikenda kuikithia ni watethesia maundu makivia sala undu mwana kuweta mawia kwa amuika. And I want to take this opportunity on behalf of the government of Kenya to very sincerely thank our partners, the European Union and the Africa Development Bank, for standing with us as the people of Kenya and as East Africans, for providing for us the grant resources and the loan resources that will enable us build this very important highway that will connect Kenya and all our towns along the coast with our brothers and sisters
in Tanzania on our journey to building a market under the East African community that goes ahead into the Africa Continental Free Trade Area so that we can improve trade in our region and improve trade in our continent. Wengi President Mpulakana mekutho ipati ya serikali ya kaunti ya Kilifi likita kusovya soko wa matuku wava ya Mutopa ula uidha uikuangalama ya silingi milioni manaeli nikienda kwa ile maundu masoko kisioni kiu. Zile biashara ndogo ndogo tayari zimerudi hapa Mombasa, mambo ya clearing yamerudi hapa Mombasa, mambo yale mengine yamerudi hapa Mombasa, na Mombasa inaanza kukaa vile ilikuwa zamani, ilikuwa imekaa kama nchi mahame. Lakini vile vile hiyo peke yake haitoshi, kwa sababu wakati tulipanga mambo ya SGR pia tulikuwa tumepanga ya kwamba tutajenga special economic zone hapa Dongokundu. President ingine wasioka unyokani muvyo kwa kundima biasala siandausi ya kulevya aimatavika na kindi kifite ni vinda na ungu otongwe wake kiitwa uva Kenya. Nchi ya Kenya haiwezi kuwa ni nchi ambayo madawa inaangaisha watoto wetu. We must close all the loopholes and all the routes, na tuhakikisha kwamba wale wanahujumu taifa letu la Kenya kwa kuuza madawa, hata wawe ni wa kiwango gani, tukabiliane na wao, wahame nchi yetu, ndio tuweze kuwa na nchi ambayo inafaa wa Kenya wote. Ruto yateneta gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir, Gideon Mungaro hulani gavana wa Kilifi, Minister Malelo Kipchumba Murkomen, wa maundu Mamwivai Aisha Jumwa kati wa maminister angi. Tuna imani ya kwamba tuko na rais mmoja katika nchi yetu ya Kenya, na si mwingine ni Daktari William Samoei Ruto. Na hii Kilifi hakuna gavana mwingine, gavana ni Gideon Maitha Mungaro. Mheshimiwa Rais, barabara kutoka hapa Mtwapa mpaka pale Malindi inatengenezwa ikiwa na dual carriage ya 7 kilometers kutoka hapa mpaka pale Kilifi. Katika barabara hii a new program inaendezwa inaitwa non-motorized transport. Itahakikisha wananchi ambao wanatembea hapa watakuwa na lane yao yenye watatembea. The EU commits to quality and sustainability, including environmental and social mitigation measures, training programs for unemployed youth, and improvements for non-motorized transport. Kwa hivyo zoezi hili ni zoezi muhimu la kuinua uchumi wa sehemu hizi. Hata uchumi wa madini, uchumi samawati, pamoja na mambo ya baharini ambayo iko kwa wizara yangu, haiwezi kufaulu bila barabara hii. Mheshimiwa Rais, tunataka kukaribisha hapa Kilifi sana sana. Najua ulituambia mara nyingi tunapiga kona, lakini sasa tuko na wewe, hatuko kwa kona tena. Groundbreaking for this project. Joseph Kithika, ngilivote Vilingi Wa Mauvoo, Vamutongoi TV. There we have it. And tuyuma kwa Jose tuthiyukola kwi Kennedy wa Molingi na tuelezea kana serikali ya kaunti ya Makueni niende na kwika mawalanyo methianu makumandhia soko ngetha ya ayumi kipathukanyo ma kaunti esu one kuyanana na minister wa utandithia na maundu mautalii kaunti ya Makueni Peter Mumo Onyamai ula wane na itina wa gutongwesya isyeso ya kunengane mbeu kwa ayumi ma ward ya Ngumo emu na MC ya wa ward E Muthiani Mwangangi na indi aweta kana serikali E tayende na kwikia wiwano na makambuni kipathukanyo nekana makaviki ana kuya aimi osio wo kwa mathoa alama sio Ken tueleze aitongo siesaso ya kunengana mbeu ya muvyana ndengu kwa aimi wodi ni ya Ngumo Kibwezi ni kaunti ya Makueni tambiela jumandi tunakesio kikitha kikimua kelake kwa tambua nini na chenda ama leuma mbua nini kana kuketha minister uo tandithia kaunti ya Makueni Peter Mumo na mainua wetakele lokene cha kaunti ya Makueni ne kuvindwa ni maya isiota ii kwa tambua nini ituike ni maya via sala ni kana kusia aimi kukwata wasiola methito maikwata kwa kukosa ngethanu ndwa kusila kwa mbua. Tuna mipango ya kuhakikisha kana tuna capacity ya kuproduce
ngetha yani iwango ila siendeka nikenda to attract masoko tasu ta masoko ma kampuni cia kusovia okay nundu ni metha ama yenda kiwango fulani ko utwe na mikakati ya kweka proper mapping nikenda wese kwithia aimi maitu ni masobwa katika ikundi itona kwithia itona ku produce quantities ila siendeka na quality ila yendeka nikenda topiki ya kwithia twavindwa wimi witu kuma wa wimi wako ya to wimi wa biasala na ito kwenda ya no mathuthia through training na extension services nikenda mose wimi wa muvya na ndengu ta wimi musio. Minister unola endamanite na MCA wa wodi ya Ngumo Muthiani Mwangangi sesoni ye aiweta ni kwisila wigo nola county ya Makueni yende kwikia na makambuni kivathukanyo va Kenya vala umi uwa viasala ukutoneka kwa maleuma mba ndengu nthoko na nzuola mekeka muno isio ni minister na mai aiweta kithicha ivulanya kila kiende kuminukila sokono wa makindu takio tethesia kwa vanene na kulia waziri wa trade no WINAKE nikenda mandhano maitu twabanda kita Makueni County nitwabanda muvya mwingi muno nikenda mathimburu alizi mathikwe kiroche nikenda mamandhano aimi maitu para matono kwata mathoa ma mbeu yitu ya muvya nikenda withitwa ima muvya na twina ima wa kwikala mala ndu anama kukwita mazo ya kuya muvya mamina kuketha ngetha yo nitwosa mbeu nitwosa ngetha isu na twame manthia masoko masio twame linki nesa nikenda wisaidi ya baingwa wasio mwimi ni wakwata return on investment katika soko musio ku Kibwezi West twina kithi cha ndengu kibama kindu ni to make sure ni functional na kina soko na thoa musio kwa aimi maitu na saidine ya muvya twendo tumia ibuso yini kenda tu invite company isoba cia okay nundu ni sitha ienda muvya sioke si analyze muvya witu na tuisia potential na ende twitumia maofisa maitu tuyeka mapping nzio ya aimi maitu nikenda malistiwe katika suppliers cia company. MCA wa wodi ya Ngumo na vala ene nthimbe wa 5,000 matethekana mbeu isi ya muvya na ndengu aimakulia aimi ama ikatumie mbeu ima ondoni yangi ku aimenda kuivanda haima ikithisia mathoa masio mosio wo mamina kuketha numundu makamandhi wa market ya muvya weza ithi ya muvya wathi na mawata mbeza ameke mbeza muvukoni kukila kulia aimi maito mbeu nuti ya uta mbeu nuti ya kuua mbeu nune ya kuima na ni na kulia andu makwa mangumo mbeu ile gutiala nundu andu othe maina kwata mbeu ile gutiala loloto na kwata masize methe ne mamunenga ne mamola mbeu nikenda maika yembeo maze ni ambuye ngijukite kana ne binda yengi mbeu wa misingilio mana miongo 3 cia akaunti ya Makueni ni sisi ikwatwa kutethekana mbeu ikuma serikali ni uwa Makueni isizo ile namba ise chumwa kina ikwatwa kuthela chumwa twathi wodi ni cionthe miongo 3 cia akaunti Ken Mulinge Mutongo TV kuma Ngumo kaunti ya Makueni. Serikali ya kaunti ya Masako kwisila muvyani wa mawithiro loko jingwataniwa na muvya wa metitu KFS yela inene ya Masako na muvya wa My Green Institution ni matwa ICSS yo vandi wa meti yekivathukanyo be wa mana eli yelani isu inene ya Masako kuyanana na minister muvyani wa kiwungile wa miunda na mawithiro loko kaunti ni M5 Rafael ni kana nimekuendea na ukwati ya na ngwatanio ingi kivathukanyo kutwa isia uvandi wa meti ni kana kuokitana na monyao na wali ukuwa nzeve ula uende kukusiwa kwa oyu Daniel Mongela na ilivote yelani inene yila iva musini wa Masaku va minister muvyani wa kiwungile wa miunda na maundu mama waliuku manzeve Mwandu Rafael Mutanu ni wailesekana serikali ya kaunti ya Masaku ungwa utongoi wake Mwandu wa Vinyandeti ye mustari ni wambe kukitana waliuku wa nzeve kwa kwikithia kana ni maendelea na uvanda miti na kuthuthia ene nthi matumenzia siaki umunthi vandu vote mamiti kitumbo nienda kwa sia kana umunthi ni muthenya munene muno ula twethi watu tona kukava na nditungia muvea serikali wa kaunti ya Masaku ula uongozetwe na excellency honorable Wavinya Ndeti na no tuthuthitie kaingi tujika maundu twethi wetu tona kwikia kuvanda mitembe
na umundi twi partner na institution na the Green Initiative, Kenya Forest Services, Machakos Prison na twethi ya munene wo Dr. Ogola na nitwetikilana kana nituthi tukabande miti nikana mawithi lukoma masaku mese kwitha matona kuvinduka uvinduku wa nzeve nwende na utuku na muno nicho kitumi kwino byubusu na tuyona na tuithuthi andu mama masaku kana pandu ba kubanda miti ile ni uthi kwitha ye yangu peke yake tubande ona miti ya matunda taiyembe masungwa anzambalau na ile ingio netu tona kubanda na mawithi lukoma ito makavindu kana wese thia 17 uneni ni wakwota mbau ni mwene kivila na mwambilile wa ikundi yimwe ite ya kisilikali ya My Green Institution Chambatha Alliance Captain Green ulana kiwalesekana ngwatanio ino yimwamba na silikali sia kaunti mivea ingi ondu mwana muveola wa mititu nisiende yana ukwatia na mwana kuvanda mitembe wa ngili 50 thi ivindani kuende na ukusi wa mbua ya nthwa isisuila walesekana methi tumaende na utwa isia isio nisikivothokanio ndakulia ene nthi na atongu ime kivothokanio kuende na ukwata mbau ngwatanio ino niendo utabia mwene nthi kana nikulie mwene nthi kwa ndaia o bau kwa kumusi osa initiative yo banda miti nundu miti ni kusasia mbua na miti niyo bado yo silence even though kuita wa carbon o yuni ya kututhenia muno nundu carbon yetha kwa atmosphere ya combine gas ingi tusita chlorofluorocarbons na methane na nitrous oxide si form a cloud tumita vayulu yani ikwata ukethia muti ya wasua wakwate wabuyulu na kuyendea na kwenda kindu kita wa ubyubu withia bumala wiwanza kwaku kwikubyu muno na ubyubu usu wetetwe ni nzebesu tumita carbon na yu carbon yo sawa ni miti etha tuina miti maanisha carbon izidi ku increase kana kwitha imbingi baya yani so tukwatiania inesa tukakwatania ushirika umwe wethi atwa inesa ona county sila ingi matu emulate wethi atamakueni miti niende ya kubandwa bandu bala beitwa kitui miti na wethi niende ya kubandwa nikana wese kwithia yithi ta kamba kana mba ya mukamba nitwetha twiyulu katika andu alame utali kata mabandite miti na alame uzingati ya maundu ma climate change nindini wa isuzui ya uvanda mitimbe wa maana ile haratwa yova yela nene ya masaku wala na muma ofisa angi alame vikite isesoni makathi ya muno itambi maelesa kana ene ndini mailite kusangelekanio no na kuendea na utumia kiwu cha mbuela yende na ukusiwa nesa nikienda kukithekana ile mbita ya ukamba na muno kaunti ya Masaku ni yakautuika ntheko nundu wanza na kukosa chao ya undumwe na ubyubula wende na ukusiwa kwa masita nitawa Doreen Mwau ni wakili na nina muvea munene kwa prison department ya prison the Kenya Forest na silikali ya Masaku nundu wako tunenga mwana wa kubanda miti na kuthuthia kila mundu kubanda miti ni kana to preserve climate chito uthuthio wako kwa andu ala meba Masaku ni tubande miti mwabanda miti tuyitha thina wa kiwu mwabanda miti tuyitha thina wa drought kwa uni muthuthia kila mundu banda miti kuma obu muse kwaku nduketele witwe kana withe silikali yuke kwaku kana bande miti yuktu inambua ni the right season ya kubanda miti ku walikuwa nzeve wende na ukusiwa valambua yithito ndiwa yinini ene ndino maende na uthuthu mabande miti kwa wingi nikienda kwikithikana waliku wa nzeve ni waeka ukusiwa Daniel Mwankela Utongwe TV kuma yelani nene ya Masaku na ende livoti isi ambao ndo mandheni wa uthiumu mukuvi na ngusiokethia na mauvombe yange na nikuye no wete woni wa kuyulwa mauvombe na nende na kuonengelelia kwisela ile itatu kenda mwitano na ambao tumani mukuvi vatendevi ambia na Ndeto TV na ndeni wa metandao itu Facebook ni Mutongwe TV, Twitter @Mutongwe TV KE @ERASTUS kithuku na hashtag ni tipo mbia siasa ni Vilingi Wa Mauvoo na indi dhini wa YouTube ni Mutongwe TV Stop FM official otamani ningwela ndisoma oniende kwa semba matukani.
musese witu mwendwa mutongo TV ni avwila ukambani na nyakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiyesi ya kila mudhenya kwa kutangasa vya vyasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia siya iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Ni na udho chaingi ni ende na kuumanyithia utumani umwe wa mundu kwa sekana news sienu siethe asindite nesa ngayathi Mutongo TV ni Fred Mumo ulamona wa Makele Mombasa Mingadini twende na kunena hili itatu kenda imwitano na utumani mukuvi batende vi ambia na Ndeto TV na ndeni wa mitandao itu ya mikumo kanilie na livoti ivaye mwanya ilatu kumbanesie umonde kana uwa kwa ya corona ni umwe wa ula hono wa ye utaro munene wa enende kwa ivinda inini na wete ukono munene kwe makili ma enende na aingi maivono kaki kukumana na wau ende matiwa na wasi munene wa kwasi mali yo maimanda uwiti mwandike tu Mauvoo kuma ketwi Onesmus Charo no komanie na amwe ma enende kuma county ni esu ala mana kwatiwe ni wau we muisyo mevo mataketali ala mana kuma masibitali ni makosisia wau ma corona county ni esu ya ketwi na balama mweleise sabali yo ya unyamao wa wau na ngalama sia uwiti na nindini walivoti mwanya na ila uminengete isietwa ukono wa corona sia isia. Huwawe kwa ya corona walika bandhi ya Kenya enende ingine mambesi seso ya kwesi neno kwa kwate mwamulo wa maudhia wa uiti ulona nenga nitonoka na kusia kunyeka kwa ya corona makili maenende mana kwa tuenu wa corona na ange kwa tueni dhayu mevo matakitali na muno alama na nengete kiandacha kusia awuma kwa ya corona uwa kwa ya corona anona nyaika kwa kiwango cha yulo monona kulika muvaka isione sianduani kaunti ya Kitini mwa uwa corona unalikila muvaka maskulu na ina kukwata NMV aingi ndini walivoti mwanyela ni mivatisi tata ukuna wa corona ningomaniana amwema NMV alama na ili tulunu wa corona kumava kaunti ya Kitui mayelesi onyama ulama na kwati kumana na vamona misiyo kwa muthenya na atumia abaku ngili 3 ndawe lati ya kuwawa pandu ba matukwazi na atumiye mbeza mbewa ngili 8 musesia enende amana kwatwe no mavinda kibathukanyo na kwilito kwa ivinda ya sanu wa ende mana kwata uiti na kuvikia na kuvoa kina mwangoto ni umona ina wa corona kuma kiomo ile mwingi odhilone wa sua na olona vitesia temana itina kukwatwa ni wa valona komia hospitali kwa ivinda ya saa kometa kitandane cha awo ala site ya monoka na ICU hospitali ni monene wa mwingi ayelesia kana wa unaikuo wiko na woni wa nyama olona kwatie wena musi wake aimanda woiti wene kwewa mwewa kwa uivyuba na kwethia nditonyo ya liu na kwethia ona ukoma ndikoma ni kala ni bebete obeba sasionze na vanga kukoma tokwa na nengole uwe kwethia ona ndikwewa musamwale una ndugika na koma nilienze katika kibila nundu na athio komoni no naanze kuthio ngona tangu kwangu kila ngwe kalanzi na yu ne kalanzi ukwethia na gonditonya kuthi ezu ne onda lili ila naambia kuona mbe uwu watonyelela pa kaunti na Kitui masibitali mengi mene ina ndaona sindu si mwanya sia kusia kwenyeka kwa uwu enende makwato no uwu melika ngalama nene ya kumanda ndawa sia kwesia neno uwu kuma mevikoni yo balala matana ino kwatu wa matonyethia kuungamia ngalama sia uiti menya mava nene amini odabu ya corona na amanyie evinda yakwa ya athela andia edwa nena kuelewa ni kaniata ndia manya kila kiende neka kwewo mwe wende yo utwi na kukoa
na kwigwa siendo inge ndao sielewa isiao endo songio wakwa ila noni andu mambia ukiwa ndateka ngwana mundu auka aiwekwa masuka na watu aikuwa ninelewe ne binda gomo mono nundu na lazimikie kwaza suka nebweka eneke kuona andu asume ugwa na wewe azino gwa wamana na kenda kitali no kwenda nikale ainzisia nende yata enyana atumia bakubengili nya ngili 3 ndawe lati yakuwawa pandu ba matuko azina atumie mbeza mbewa ngili miongo nyanya ndawa yeyoka muvya wa witi wa mbya Kenya no anengania miamolo ikwiyene mthi kwisiania na kunyeka kwa woo miamolo ine pamwe kulea kuthengeania kwa wingi wa NMB wiki atutambala twa munuka kana mask kuthamba moko na kukwata nzanzo kwisiania no woo indi ona uyovo NMB angine mana ithia no woo na kulea kumanya balama na umisie Joseph Monuveni umwe wikala eweka indi nuna kwatwe no woo na semba sibitali ni wa mwingi balone ndiye kukwatikana no woo wa corona otondo kwelesya Nona akulia ni twikite ni na corona na kwa na kanyomba ulu yu naiwe na telema mono na weza kwithia ni na kunikana banga yu kabachindu ichi akwa nite ni itie nona lea kuigitia dina otherwise na ni kwa nitie dia kia nona nongugwa indi Dr. Mumo ni wa juditie mono digeze na wajua ziona bala ni muse Iwanjudizie mono ambene kwithia agwia corona ni kubo na weza kwithia nayo ni hapo uwa wa corona wende na kwikinya muno ba kaunti na kitu hospitali wa Kaui ula wikabati kitu cho thilone wa sua ni wasa kwe kwithia we hospitali wa kuthinikia awu alama kwatikana no wo wa corona kana isolation center nendambokia muvaka hospitali ni una kukomana na nasi kuma hospitali ni uwa wa Kaui na ola ni nasi wambe kuthinikia muwa wambe wa kwa ya corona ba kaunti na kitu Dokas Chembe ni balo kweta wene undu wila isi kuthinikia awu ma corona ona kwithia ene na kianda cha kuthinikia awu ma corona aende na kuthinikia awu anake akwatwa no otondo kwelesya nina experience zio ya kwithia nenye Kitui County na adilie na patient wambe Kitui County yonde kwithia a confirmed positive nitwa mosie na twa mutwa bagathi na enyewe na ine vinda yumu kwanza at first kila mundu ni wakia usu na ona kwa mwene na tuika wako kiwa ni kila mundu for the 14 days ya quarantine wewe andu meulikana na kwa nesa but ila na adhimiwe na edhiwa ni negative wewe ano ni interact na ndo anginesa na pia on after that ni tuende na kudeal na more na in the process ona itu mwene tukawa nye mwene ni na kwatiwe ni covid na quarantine na nabwa bai kibalwa chumu usiola wevo andu mako maingi mai musisola na ina ke musino umwe ula na close na ke ula twekala nyumba no mutumie weka na nina mweletie na wewe yani tukui protect undo silikali ya eletie mwa wa corona after hospitali no waka wichambe matakitali manamba kwamba kwisiania no na kuita dalili ya ulamu ula wa hospitali ni usu wavikanayo Dokas na kwithia akwatwa no aende na kuthinikia awu ma corona no aweta kwithia na sio siko sia awu mawu wa corona sia kwetwa ni tha siende na kwambata ni kwa munenge binda yetu ya kwisilia kana no avo kuma kula kwiwa by then to confirm it many staffs where they are resume to share stories kila mundo experience yake covid is real na covid is with us kwa kila mundu takwata chanjo tuike bidii sio koni siende asanzwe nikana tukakwata hard immunity ta county na ta country no twithie tutona na kuimanage na voka variant ingi ukethia tu safe na kese Maligitonga ni afisa wa witi hospitali no ayelesya ondola manathene kya awu ma corona meikanya icho wo kwa awu ala angi hospitali ni uo na ethwa umane watu wa nithayo anena kianda cha kumuma se mututia usu ate metalatala ya muvia wa witi no kana ndakati akwatia ndo mamusi wake otondo kwelesya kazi hasa pale kwa center kulikuwa sisi watu wa public health ni kuzuia infection ya covid sababu kulikuwa wagonjwa wakija kuna vile tulikuwa tunazuia wasiambukize madaktari na wagonjwa wenyewe kuna wale walikuwa wanapona kama wengine hawajapona wasiweze kuambukizana. Hapa sisi tulikuja tukao wakakamavu kidogo tukiona raia wako na uoga sisi hapa tulikuwa tumekuwa ngumu kidogo sababu
tulikuwa tunaogopa COVID wakati wa kwanza sana, but wakati tulipata mgonjwa wa kwanza na wa pili, tukapata ile nguvu na imani ya kwamba COVID ukijizuia haitakupata. Matakitali masipitali ni makaunti ya Kitui manatati kutethesia awu ama corona maivonoka kikuo na kwithia masipitali mengi makaunti ya Kitui matanae na ndawa na sindu si mwanya cia kwisiania na awu wa corona. Hii ni ripoti mwanya ila yombanywa na kwetu kwaku ninye Onesmus Chalo. Ni movia muno Ones na ndio tondo kwiwenekana corona yo kwenese ingi masiani athenile ndi gwitwikana kana iyo kuko utwende na kwisovia. Bishop wa kanisa wa Katoliki Diocese ya Masako Norman Wambua Kingo ni wakule asiai alimo mama skulu na ala mandeni kutethesia kwea amanyiwa nikenda matonya kana amanyiwa matonya kwikwatwa ivinda yukite na kumapetana na mituo nthuku ila yukumbelete ya mwika ingi anene ya kanisa ni wa Katoliki wa mitaboni kabindani kala watongwesya misa ya kiveimala pala wasya kana mwika ingi malikite sieko ni nthuku wanakufikia kwiyumia thayo ni kwithwa maina umesyo thayo ni wanakwithwa mayetu ndini wa misingi milomo boni mutesya nuvikia kanisa ni huu na atuba nisengewa. Kita kanisa ni wa Katoliki wa mitavoni na kunengana sakramenti ya kivaimala kwa maniwa makanisa wa Katoliki. Bishop Norman Wambua wa thingila kana manu manyindi na Kenya matungiro tena ni kukosa umesyo na vewa elue nende makethe wana umesyo kwa vindani kala mesi la maundu maito na kumeswa na mesyo mingi kana maundu madhuku ala matonya umakwata. Mambo machafu, ufisadi, ibada ya sanamu, kucheza mazingo sidhani kama hiyo iko, uadui, ugomvi, kijicho, hasira, ubinafsi, utengamano, mafarakano, wivu, na kile nilikuwa nataka kusema ni ulevi. Bana ongela kana ethona mwenende makethe wana umeso maundu amwela mathuite ndini wa Kenya no kwivetanga kana kuoleka wivo lusani ulo kwata wende na unyamasa maundu maingi mandini wa Kenya na ne umukati wa maundu ala methe amavithito na matonya kuminwa ni NND. Tukiamini hiyo mambo mengine yataingia hivi. Ndio moja. Umeelewa? Ikiwa naamini hayo kuna haja ya kuipa. Kama kukosa kushika ile imani wa Kristo wa mitaboni. Ya kwamba maisha yetu hapa ni ya kupita. Yale mambo yanayosumbua kama ufisadi hayo kwa vahi mawatakana kulea kwithwa na umeso ni kukwateta mathina maingi misini na kutuma ingi mavikianu koroni mathina tamakwa yumia thayo na ulawa tata thina munene wende na kumbila amuika. Wale wana shida mbalimbali wajaribu hicho kipaji cha uvumilivu, kipaji cha kujua ya kwamba baada ya ubatizo na kupewa kipaji cha Roho Mtakatifu, Mungu hakuachi peke yake. Just be patient na familia. Pengine mambo yatatendeka kulingana na vile ulikuwa unadhania, lakini tuwe wavumilivu. Hicho ni kipaji cha Roho Mtakatifu. Kama vile Kristo alivyoteswa, vile alivyokufa, na sidhani kama mtakufa, bado mna maisha marefu. Tumeelewana vijana wangu? Ni kuwa wavumilivu. We be patient with life. Yini wamenda siyo umana alimu mandini na lama wa skulu kutethesia amanyiwa kwithwa na ulungalu na iko maveta na maundu mathuku na matonya kwa nanga mathayo moka na kuvikia na kwithwa na mesilia maingi. Na walichukua maisha yao na they committed suicide. Na hiyo ndio jambo tunazungumzia nyinyi vijana, ya kwamba hata tukiwa na magari tunajua ya kwamba Mungu wetu yuko na sisi na tunahitajika kuendelea kuwa na matumaini ya kwamba zile shida tunazo zitapita. Hakuna haja ya kupoteza matumaini. Hakuna haja ya kupoteza matumaini. Mungu wetu ni Mungu anayetupenda. Anajua ya kwamba saa zingine tunapitia kwa hali.
ingi utumi wanda wasia kumila ni wawe tataundu mwonzetie maundu ma kisomo nthini wa isio mbingi na wevata mwikana muno ala mema skulu na makaendea na uvundi wevata wakwa na uthuku wa maundu ala maendea na kwika kenda kumatethesya kwithwa na uni wa museo na kwithwa na ndo otania na maundu ala mekwika na makumatethya ongeza matumaini. Tuanze leo, tuanze kutumia madawa ya kulevya ndio tumepotea. Tunaelewana vijana wote. Vitu vingine vinachukua muda na vitachukua muda, na tukiwa wavumilivu, hiyo ni njia moja ya kutoa ushahidi wa imani yetu ya kwamba tunajua Mungu wetu, Mungu ndio hai. Anza leo, sisi tutafunga shule, tutarudi nyumbani, tutakuwa nyumbani miezi miwili. Tunaenda hapo wanaanza kunywa pombe, wengine wanaanza kuvuta tumbaku ya mapeo ambayo imeongezwa bangi na kadhalika na mambo mengine. Novala makulengi amanyuwala mema skulu na metelete mitiani kwithwa ngelekany'o nzeo ya uniwo na kiki kamatethesya kuthesekana kwete cheni nthini wa maundu ma uniwo ala mekwatĩtie nthini wa isio kivathukany'o. Najua wanafunzi nasema asante, hatutaki cooperation, you have done well. You have done well. Rudi shuleni and be exemplary. Sawa. Kama ni mitaponi, you be exemplary students. Kama ni huko Vilingi high school, be exemplary. Kama ni Vilingi, you be outstanding in your character and hard work. Mutongo TV kuma mitavoni va kaundini ya Masakoni anitoboni Motisia na muthiane kana muvia wa maendeleo wa Caritas na ulawi ungu wa kanisa wa Catholic Diocese ya Kitui ni wanengane mavundisyo kwa matakitali maindo kuma kaunti kivathukanio vanthi ya Kenya tanzia mwe ya kumongela umanyi iyulu wa indo na muno mawuwala maikwata ainene nyumbani ya mbumbano ya Mwingi Resource Center Bros Musimi na ulani ofisa wa muvia wa Caritas ni wawetakana mavundisyo ni meotethesya vanene matakitali kuokitana na mauma indo ila kana yela maumela lina musangi tuelesewe beange onene nyumbani ya mbumbano ya Mwingi Resource Center Bros Musimi na ulani ofisa wa muvea wa Caritas ni wawetakana mavundisyo makatethesya vanene matakitali kuokitana na mauma indo ila maumela kumuonesa katika community na katika maseswala methita manengeto kani yandela methita maithukuma na katika iseso notu na madaktari kuma mivya tofauti ila ambapo ni ya kiserikali, ingine ya kiene na ingine ya alama sovasa indawa ala kwa kizungu tuita pharmaceuticals. Ino ni tethesya muno kwa ilia uitimuseo wa indosito na kumake sure kana madaktari metu ni medha mailela tuita quality kumake sure kana uituo mwethila uitonya kwetekilika no bikia kwa kila kuendekana. Musimi ni waelesekana kuisila mavundisyo ni mwanenzi akakwata uiti museo kwa indosi yake nikenda kwa ila mekalile ya indo ya madaktari na mavini ya kuvindisyo vanu kana mamina kukwata utuika ulo elite vanu zinu eseseno ni moma kuendea kwikaila tuita extension services kana kuvikia mwenezi kwa ground na kwa kitumikino omuno ithia no manyi museo na utuika ulo elite omuno na mwenezi na wakwata uitulo wa elite indosyo ni kwithira na vuta nindo sinaoneka hata sinapata muno lakini ini sikuona kata sinapata na sanie kukwata uitulo wa elite ingini wongelekana muvea wa Caritas na ula withitwo wikwatamba kusuviwa kwa mang'oi ni withitwo mustali ni wambe kwikithinya muini sia suviwa kwa kila wawetakana ni maminite kwikithi nzeo sia mang'oi vanthe ya Kenya ni sia vingo kuisilamia ndula wawetakana utethitio vanene kuongeleka kwa mang'oi ng'oi yulua ila tuita DHT kana Donga Street na mang'oi maitu miaka ya navukuma 2017 to 2019 ta nimethie maithinswa na within miaka itatu mang'oi ala mai Kenya ma reduce kuma 1.8 to 1.1 kwa maana ni price mang'oi ngilima na mwanza kwa miaka itatu na kulingana na report leo na Carol 2019 estimate kana mang'oi ni matona kuthela within 3 years na kwa kitumikino nitwa nene CS ulo na ipo
tutumia tuikwatene na ene mang'oi muno ala me musali nwambe kutetea mang'oi mo na nito akwatie kwithia twina ila twita cabinet memo ile ongamisie mang'oi kwithia meka thinzwe ni wakulia nenzela maithese mang'oi masuvea iweta kana ing'oi ni nyamui vata musini kwa kwitha itetha simawia kivathukanyo ala maita utethio kwi mwene Watauni wakulia serikali ndikanengane lingilia wa uthinzi wa mang'oi ni kenda nyamu iisiende na kutethesia Kenya na muno iveti kusubana with the new government that bekarte kwitha na licensing ingi ya mang'oi kwenda kuthinzwa nondo in case atwikanie kwa mbesa ingi imanse scenario ila iveti na mama na alama tumia mang'oi meselie ivindesu ni matono face ivindesu nondo paena kio kingi pyo cha asuma ya sakana ni mang'oi mo matono ni mende na kungewa ni makwate issues ya security ni makwate mathina mombe ni kwitha matakoma nesa na ukwise thila ona kila mena atumia kana teng'oi ni ateone kwitha mathoma ng'oi maimane enda kwambata muno kondo uthinzi kwa kitumichu no tukule serikali ile na likilo ile twesemba ambapo ina mwenenzi kana mwene ng'oi nzini wango yayo na mwene ng'oi no taola tukita asula ndo ito azoto na asula government naona mwene ng'oi ni taasula ndo yathukuma nikendete thimu yake ndo ase report ya Kaluro 2019 yaize ng'oi mwana ya shilingi 370 na moza kwa maana kana ng'oi su ina value itona kwete shilingi 10,000 kwa mwei kumava musini wa Mwingi kaunti ya Kitui ngoripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nelina Musangi ni muvea muno Lina Musangi kondo wale wote su na indi ni kurivya muthia na mang'oi mabata muno tumasuvie twimina news masani asinondo wa kilungu kimwanya cha kwambata wisela Mutongo TV na Mutongo FM ne chambie Mutongo FM ne thukize kwa baza ne wangome kunitwe ne wa umonde nikimane sana momenga lekone su mena kesta kivesi hele lumaita yangwangwa wa yeta muthembosu mwana osu makwati ani ngalo kwesu ko tatekete basa kwambata ni ukete ba TV ni ya Mutongo TV kuondo kathi basa na ndambe tumala nendo soma matumani o mavutho na ndio tabia otomani omone na guo ERASTUS ova maimayo ni ro Vilingi nongele umanyi asanti no ile lumaite anda gitali maito Grace Mangenge wa kuyake bane tawa ni baba Vilingi wa Mauvoo no nginyoka umavo na umanyi Congress Mutongo News ni mbailu mambeta Eric Mutisia OCS asanti na indi ni ingi mono alama ende na kutuma motomani na kini nondo abasa ni vikava umonde ematuko 19 witha we muthenya wa aume ndisio nde kana International Men's Day na oingene muthenya wasio kana World Toilet Day kwa aume onde na motambo avalamui na mbia na kwa na alangi onde happy Men's International Day na ingi Toilet Day ndisene kisia kwataniwe nitwa ERASTUS kithoku wa NZOMO ni muvyawe mwanya kwa alama ndethesya kwa ilia Vilingi Wa Mauvoo Evo Sharon Ndinda ola wadula Mauvoo akwanzia ya meko nikwendea kiyo cha kwa ila weekend mbailu tukomane uni ikumbeni ya siasa saa 3:30 sia utuko kwa oyu tiwanesa